ассалому алайкум бинандагони гироми телевизиони Бадахшон. Паншавӣ бо сурати касалии коронавирус имрӯз тамоми дунёро баракат овар ва дар як вақт ба иқтисоди ҷаҳон таъсири манфӣ расонд ва баландравии нархҳо дар сайёра аён ба назар мерасанд. чунин баландравии нархҳо инчунин дар вилояти мухтори кӯҳистони Бадахшон низ баралоиз карда мешавад, зеро ки ҷумҳурии Тоҷикистон ҳамчун узви ҷомеаи ҷаҳонӣ аз ин вабои аср дар канор намонд ва дар робита бо баланд рафтани нархи молу коло дар бозорҳои қаламрави ҷумҳурии Тоҷикистон ва вилояти мухтори кӯҳистони Бадахшон мо салоҳ донистем ба студияи телевизиони Бадахшон муҳтарам Абиб Алимшоев, сардори шӯъбаи хадамоти зиддиинсорӣ назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон дар вилояти мухтори кӯҳистони Бадахшонро даъват намоем ва масъалаи асосии баррасии суҳбати имрӯзаи мо баландравии нархи орд ва таъминоти он дар вилоят хоҳад буд. Хуб, лутфан бугед ки то чӣ андоза имрӯз дар ҷумҳурии Тоҷикистон баландравии нархи орд ба назар мерасад ва таъсири он ба яъне ки иқтисоди вилоят ва умуман ба бозори мо. Он дигаргуниҳое ки дар иқтисодиёт ва иҷтимоиёти мардуми дунё ба вуҷуд омадааст, ҷумҳурии Тоҷикистон низ аз ин дар канор нест ва аз ин рӯ баланд гардидани нархи гандум дар тамоми ҷаҳон ба вуҷуд омадааст. вобаста ба ин дар ҷумҳурии Тоҷикистон низ таъсирашон ба назар мерасад. чӣ хеле ки раис вилояти мухтори кӯҳистони Бадахшон Ёдгор Файзов дар стод қайд карданд, мо бояд сараввал бозори шаҳри Хоруғро бо маҳсулотҳои аввалиндараҷаи ниёзи мардумро таъмин намоем ва баъдан нарху наво. ва ба ҳамагон маълум аст 60% ҳорд аз корхонаҳои ҳордбарории вилояти Суғд ба шаҳри Душанбе ба ҳамборҳои Химбаза дохил мегардад, ворид мегардад ва аз ҳонҷо ба вилояти Хатлон ва ба вилояти мухтори кӯҳистони Бадахшон фурӯхта мешавад ва ба ҳамагон маълум аст ҷойгиршавии ҷуғрофии вилояти мухтори кӯҳистони Бадахшон ки аз маркази шаҳри Душанбе то маркази вилояти шаҳри Хоруғ яъне ки зиёда аз 600 километрро ташкил медиҳад, боиси баланд гардидани нархи рокиро мегардад ва чунки вилояти мухтори кӯҳистони Бадахшон на роҳи оҳан дорад, на ба ягон бандари баҳрӣ наздик аст ва 90-95% маҳсулоте ки вориди вилояти мухтори кӯҳистони Бадахшон мегардад, чӣ маҳсулотҳои ғизоӣ, сӯзишворӣ ва сохтмонӣ, тамоми мол тариқи нақлиёти боркашонӣ сурат мегирад ва ин яке аз хизматрасониҳои қимматтарин дар дунё ба ҳисоб меравад ва ба ҳолати имрӯза нархи ҳорди 50 килограммаи нави якум бо 245 сомонӣ фурӯхта мешавад ва то ба ворид кардан ба шаҳри Хоруғ ба ҳар як халтаи ҳорд 10 сомонӣ дигар сомонӣ зам карда мешавад ва ин мумкин аст ки бо нархҳо тағйир меёбанд, чунки мумкин воридоти гандум нағз хелеам вобастагӣ дорад ва то ба ҳолати имрӯза ё ки ба ҳолати ҳамин ҳафта нархи ҳорд бояд то 262 сомонӣ вориди вилоят мегардад ва бо супориши раис вилоят ва муовини якуми раис вилоят соҳибкорон розӣ шуданд ки нархи ҳордро дар шаҳри Хоруғ аз 265 сомонӣ зиёд ба фурӯш набароранд ва мо бояд соҳибкоронро дар ин самт бояд дарк кунем ки чунки ҳар як соҳибкор ҳандозспоранда ҳаст, ҳар як соҳибкор мумкин қарзҳои бонкӣ дорад ва иҷора ҳам метавон ва дигар хароҷотҳо низ дорад ки бояд мо ҳар як соҳибкорро дарк кунем. маълум аст ки ба нархҳо метавонад яъне ки чиз нақлиёт таъсир расонад ва имрӯз чунон ки мо дида истодаем дар тамоми ҷаҳон умуман дар ҷумҳурии Тоҷикистон низ нархи сӯзишворӣ қадри пастрафта истодааст ва лутфан мехостем бифаҳмем ки то чӣ андоза яъне ки арзон гардидани сӯзишворӣ ба нархи орд таъсир карда метавонад. албатта шумо хуб қайд кардед ки нархи сӯзишворӣ аллакай паст шуда истодааст ва ҳамин аз рӯзи душанбе сар карда аллакай тамоми маводи сӯзишворӣ аз 50 то 60 дирам арзон шуд ва бо чиз аст ки бо мумкин то 1 сомонӣ арзон карда мешавад. яъне ки дар сурат паст шудани нарх
میتواند تاثیر البته رساند. و لطفا میخواستم بفهمم که با هدایت پیشوای معظم ملت امام علی رحمان و دستگیری حکومت جمهوری تاجیکستان در یعنی که نوع شغنان کارخانه اردبراری با کار شروع کرده بود و در تامین یعنی که طلبات مردم ولایت مختار کوهستان و بدخشان سهم ارزنده دارد. لطفا میخواستم که تا چه اندازه این کارخانه فعال است و یعنی که محصولات آن کجا تقسیم کرده می شود. شما خیلی خوب قید کردید که خوشبختانه در ولایت مختار کوهستان و بدخشان کارخانه کارکرد غله کار و فعالیت می کند و در مسئله هرد ذخیره ها من باید قید نمایم که این در حالت حاضره این هرد فقط با حویله های نیازمند در شهر خاروغ و دیگر ناحیه های ولایت تامین کرده می شود و با مقصد با تنظیم در آوردن فروش هرد در شهر خاروغ از حساب سایه‌کاران و دیگر تامین کنندگان هرد توسط رئیسان محله ها صورت میگیرد و آن رئیسان محله ها هم طبق دستور رهبر گروه تنظیم نرخ برای مانده می شود. و فکر میکنم که اون دستگیری که امروز از جانب حکومت جمهوری تاجیکستان نسبت ولایت مختار کوهستان و بدخشان رو اندازه کرده میشوند ما اطمینان داریم که در آینده نیز یعنی که واردات موادهای غذایی از این جمله غله و هرد به ولایت مختار کوهستان و بدخشان صورت میگیرد و مردم ولایت باید به تعلق نفتند زیرا که همه چیز زیر نظارت دائمی رئیس ولایت مختار کوهستان و بدخشان و مقامات محلی ولایتی قرار دارد و میخواستم که چی پیشنهاد دارید به مردم در رابطه با این موضوع؟ در آخر من با همه ساکنان ولایت مراجعت میکنم که با هر گونه گپ‌های بر دروغ و اغواانگیز باور نکنند وضعیتی که امروز در تمام جهان هست شاید برای همه انسان ها یک امتحان می شود مخصوصا برای ساکنان ولایت مختار کوهستان بدخشان زیرا این وبای حصر اگر در فصل زمستان می آمد وضعیت از این هم باز بدتر می شد زیرا مشکلات برق ممکن می شد تامین نمودن بازار با خوراکه و مشکلات راه و راهبندی و شاید حتی بردن بیمار به بیمارستان هم مشکلات میشد. خب تشکر برای یک صحبت صمیمی و باوری داریم که از نقطه های در ارائه گردیده شما تمام شهروندان برخوردار میگردند و در این سمت یگان مشکلی روی کار آورده نمی شود زیرا که امروز تمام وضعیت زیر نظارت دائمی رئیس ولایت مختار کوهستان و بدخشان یادگار فیض و مقامات محلی قرار دارد. در همینجا برنامه امروزه ما پایان می‌پذیرد. با برنامه‌های دیگر تلویزیون